Oui, c'est des étoiles TQ5. Nous نكمل نساوي لاغيوي نويذ إلا ميال تسكي دي تفرانين كي تداين نا لي زيليكسيون لوكال نتغيوانين كذا إكزدا نا لي زابوي مثلا قباليا تولم ديك كي يوث تموغلي سي كندا ثورا نحن مقولي تموغلي نظن سي فرنسا شكون كيون دنيا ونزمير غنهضر وكذا كنا تموت شكون هذا فو الجزائري يسرسد لثوكذي ماشي تاكوذي يعني وسونس يعني تكابوني دي هضرنا في الحبس شكي غيبوين كلين واحد المخالط مغليوين نوي كذا تشيلين ذي فاغان بدات كندا تو غنروح غير فرنسا وكي طاهر تاعك وين ولا ميا كان ذي سجلين يزرين تيكو 5 طاهر تاعك يتيدير ذي ليون ما يني غازوف لك طاهر أزول درشيد أزول كوي يمسبلين غدي توالين طاهر تولد مكيرا نلاغيوي لاني كي قارن باللي دولا قارن تسكي وكنا نتسجل غنار ذي لمي وكذا يا وين ثموث القباليين نضغط غيوانين سسياخ وكار بويني اللي تكاتورا لان كرا قارن لا القبايل غونزان تفرانين سي تزوارا ما تيكاد نتسلوي تيكاد نتمنداوث نا تيكاد يشد غير مازال نا تجمع تاع النوث الجزائر لابيان اذا شو تمولي طاهر تاعك هذه تزوارا درشيد وتشوارا كان on a perdu un jeune يموتنا عيوني المزيدي لافريك دي سود ستانا مرخوجا مزي مسكين من الميكانيك يموت دعني يمس لينا دعني ديال المزين هاني كمل مسكين يموت اكسيدون فواتور à l'occasion نصطلحوا فلاس انا عسي ثوا شولتينيس سي نقلا سي الحسن غن القران عن فرق كيلو المصيبه هي ديالسن وسن ديازن ربي صبر ودي فك ربي العقل الصبر ذو الكوراج ينقولهم يا سيدي سي دلوي الدغالا سسقسي لك يعني ما الا وسيا خيوان وكي كواكن لا خاصني زيد وانا ماشي ما الا جان لي زابيسي كان اغيو سياخ السياخ المقياس سياخ كي غيبونا كي ديجا كي ديال طراشي داك ديال كيني فكرت تيكتينو شحال هاكي في مسلت تفلانين كي ني غد pourquoi pas dans le fond pourquoi pas ايغا ماشي لي كوميتي دو فيلاج لاراش غادي يخدم من لي ليست توديرين غادي يخدم من لي ليست خاطر يغردني غاكاكي خاطر لاراش اسما تخدم من لي ليست لاراش وين كني غادي يفدنا كني نو بو با ايتر ريكوبيري بوليتيكمون بار البوفوار لا باسكو تدار في سيدي يبدل دايور فاش تاكي توحبس عبد الله عبد السلام عبد الله عبد السلام يجلد تيغرياكي دايور جلي التليفون كاين قصا شطح كيلس يجلد تيغرياكي والمسكين يتوحفس alors que les élections dans un climat chaotique, c'est un climat de guerre. Il n'y a même pas d'espace de s'exprimer publiquement, de s'exprimer librement. وليسميرو ومازال دي فكسي وينس غادي يفنو تيكسي وين النار هذا فوياكي يغلقوا كتيبولا يغض لا ديكتاتور. Et d'ailleurs, ça l'arrange le rejet hein, d'un autre côté. Ça l'arrange le rejet. Stratégiquement, il doit isoler la Kabylie de la crise de l'Algérie pour dire que les élections, les manifestants, les contre-armes, mais tu disais, maintenant, il y a un rejet total. Pour le pouvoir canadien, il n'y a pas de conditions d'y aller voter. Les conditions ne sont pas réunies. Et donc, il ne doit pas y avoir une élection dans des conditions comme ça. Qui mérite
la campagne électorale ولا يون لعب فاس ليزي تيدا ادير الدار ولا عرفتي تصير صرتي دايره وصرتي خاطر المزني والله ما يزرى تيجات والله ما يزرى حمزان قات نزع كنقارن كنا والله ما يزرى ميم با شرا يضرب كيقال الاف اف اس نجلي ليست دي انديبوندونتيست البوفوار هنا يدي شكان واقي اي راك شتي ما تهضر على ليزيليكسيون ماشي البوفوار يعني الا واذا قلت شنو كل البوفوار الجيريان اللي قالوا اف اف اس بلا ودس داير انا وكادي بون 63 اسني رحمه ربي اسني نرتاج ملت صام القران انا نرتاج ملت واش ولي ننسى انا نرتاج ملت الي فرا ميليتون دو اف اف اس ام دلباح ام سعيد خليل ام ماجد حالي ام حسن طلبه رحمه ربي عطاس كازن ماشي كل يوم سميت هذا السن نرتاج ملتي ركاز لما قال معنا من الاف اف اس سي 90 صايد ساون اجمعينو هذا مزرويه الدار. Le FFS, c'est le premier qui a cassé dans l'histoire, c'est le premier parti politique qui a cassé le consensus de la Kabylie. Pour rafraîchir un petit peu la mémoire des Kabyles, le FFS, c'est le premier qui a travaillé la Kabylie. L'élection du 10 octobre 2001. Donc, le FFS est à l'élection. Donc, les bilans, il a aussi à تنمية الطهر مي ثورا تشيني دونك ما فهمك كوفق ضغا وكي قارن باللي يكون نصوحو ياغا نصوحو تا خنصوم وتوهنا وذماون يكمل تقبيليت هاد تي غيوانين نغد زكيت يا غير فاسن نيكوفير يشدن نعند تسنك تنسن ديولوجي نسن شد تعرف تنسلم تظن نتظن تسنك تنسن ديولوجي نسن داش كداوي المضغه اكثر دونك توف ذا شو تفرات غورك دون سكالا le problème est profond. Le problème d'islamiser la Kabylie, d'arabiser la Kabylie, c'est une machine en marche. Il est les négociations qu'il y a eu entre le pouvoir algérien, le GIA à l'époque, tout ça, 95, la concorde nationale, c'est que, comme conclusion, comme accord, c'est que le pouvoir algérien, il doit contrôler les recettes, les caisses, l'économie. On va dire que les islamistes, le terrain, un pouvoir local, les islamistes, et l'ont ce pouvoir. Il a déjà, ce n'est pas les mairies, la piouine à radar Ismoul el-Qbaïl. Ismoul el-Qbaïl, mais c'est la gestion de la mairie, c'est les comités de village, la restructuration des comités de village, c'est le travail de se conscientiser la population, mobiliser la population contre ce danger-là et tous les dangers, parce qu'on est en face de deux dangers. Il y a les islamistes, il y a le pouvoir. On est affronté à deux fronts. C'est le khudman associatif, c'est le khudman culturel, c'est le khudman de la restructuration du comité de village à ce que ça t'en est. Mais tu sais la mairie, un bas de ça, c'est la mairie. Il y a un échec de l'Amérique, il fait ça d'abord, il y a quelqu'un qui le connaît. Et nous, c'est que nous savons. Au contraire, de rien le bilan. Le FFS secondaire, c'est des qui font les mairies nationales. C'est les années 90, ça y est, c'est où. C'est chaud de bouin. C'est chaud de bouin. Alors, je les défie. C'est un bilan, mais les gens viennent la cool, viennent la tqantas, viennent le stade, ils viennent mais c'est des wins, c'est le bilan. C'est de la poudre aux yeux, de nous allons. C'est de la poudre aux yeux. C'est des opportunistes, ils gagnent à les portefeuilles. Mais c'est la population qui est déchirée. La population,
ماشي كتروح ذاك une élection un pouvoir كيكشمين الكاز نكتلوين على الحبس باطل ديال الباطل. Au lieu de se mobiliser, de se faire de tenue. D'accord, on aura l'élection, justement. C'est le pouvoir qu'on va le défier. On aura une élection, il n'y a pas de souci, mais à une condition de libérer les détenus. C'est des détenus d'opinion. Il faut les libérer. Ben, parmi les détenus, on a l'élection. On a une élection dans un climat de guerre, dans un climat de وحقرانيس الباطل كي تضحى كاين الدور الشطح وكان كيدير الشطح يدنا كذا امين يروح ناس مغرا ولي توارضان يقففنا كويدان شو التمسخيرات وتا كيسي د لا بودر يو تمسخيره هذا غيو السياق يعني يخص السياق كي 60 ديال غيبو السياق ما تنرمي الساك ما يخص السياق كي غير بني بويا ذا سون ماشي داك خاطر دوك السري يبوياكم مدن يكون يبويا ذا سون سي القبائل تخرني تمسخيره سي دي opportunistes, c'est des ba'athistes qui sont plus dangereux que les islamistes, ils sont plus dangereux que le pouvoir. أمشي توالتشيني غازكيا أمشي كاتو غاي قباليين أمشي لا خدو لا خاض ولين تا ونزنسن لو ديستانسن أمشي لا خاض يليا أقدر أصير تصدى رشيد أرقيق وسيلة أرقيق مليح وسيلة شو تيانا دقيق شو تيانا رقيق كاكديني لو بوفوار يغضي يد الرهبان عرفت مولت القبايل يغضي ديوث نتوكزين ساكت تويضي مثلا ميمشي الفيسبوك سي لي ريزو سوسيو تسوكوذني مثلا ثلاثة سوا غير تمقرط ثلاثة كون ولا ثلاثة خاطر لما كاكي فرحة تاكي في كيس أكوز ربي لو بوفوار كاين كاثن يعني يسجد ينجرس أكوز ثلاثة غاتوعد تكترض أتهضرض أضابليك في لك الارتيكل 87 بيس لاش تاكي تسوكوذني مثلا غضلون يوثن اللهبان يوث لا بور يوث نتوكزيو ذي سمولت القبايل زين مستمرضارا انت غيدنا سيدات كون اللي بغي نطرح واحد النوثني لا يوكاذن ماشي ذنو كنا راه يوكاذن بيرسونيلمون لوكاذ انا كي دينا بيرسونيلمون كي جو بارل جو ديكلار لوكاذ انا جو سو مي بوزيسيون. C'est vrai que عقلي دي فرنسا peut-être je suis un peu protégé يعني يوعرس الحل مساكيت وكاذي الا اللي تموت ذا شو اما لاقين توكزي زمان كان اثي صغراس تذوك اليوم يمكن يهضر هذا فلاس شحال انتكال جو سيني بيرسيست في دعوه سلاق لا ستركتوراسيون دو كوميتي دو فيلاج دي فراي كوميتي دو فيلاج اي في الدنيا سودرين إذا توحبس يونس الدرس كامل تالي داريار لوي إذا كان توالي مساكيت وكاين ندير الحوسه كان دون لانونيما كان كميليتون كان اسوسياسيون تو صار تديفوندي هذا مول القبائل دابور الا قات الفلوس اون انترن ديالنا الا قات الفلوس اون انترن ديالنا لو بروبليم مول القبائل دابور il y a le macaque. Le macaque il a قد حصل القبائل لو ماكي ني بلو لانترلوكوتور دو لا كابيلي اي شطح ضرب النار يشطح يمانس خاطر يقول ادير صار الصواف لو ماكاكي دابور الا قد يدير صار الصواف il doit dissoudre le macaque هذا روحن هذا الدون اكو القبائل هذا كيما تاع الطبيعه انا ما نقولش ازكينا غير شويه باسكو on n'a pas le problème avec l'Algérie on a un problème avec le pouvoir central اكو كذا يحكم. On n'a pas un problème avec les Algériens. Ça n'a jamais été le cas. Donc, bon, c'est un problème profond. C'est là qu'une émission a fait يجي. تسنات لا فاش كل RCD. كنت خدامي قرصن كمول القبائل رزان لو MCB en 80. رزان موسول العرش en 2001. موسول العرش c'est un océan. يحمي دمك c'est un tsunami. يبغوا ياكل كابيلين ils ont trouvé le moyen de le casser. Il y a le FFS, il y a le consensus en 2001, et comme là, c'est-à-dire la présidentielle 2004. صحاب الRCD كان exemple ثلاثة وكاس دي المونتانيات ديال الRCD
قفت انت لا ليست انديبوندون يا نظامي عارف كويرسي ديال لا ميري يدقر كباري ناس يدقر لي برانسيبي ناس يدقر ذا قبيلي ناس يدقر كلشي ابدي كنحكم الوكاله كاع ماشي كان منها كان دوك البوفار جلوس والطفر غير كل راسي ديالي سكنت فلانه ذا شو دبوين ذا شو خدمان اين يحكم لي مونتانسون يحكم بوجمع سالم لا تغيوان تنتزين ثلاثه فنانه سوالي غنبارك يا مبارك ومش عارف فنانه سان طروازيام ايطاج ديتورنيني سور ديال لا ميزون دو جون هكا كل تمتزاز كذا قبوش كذا يمشون ذي لي بار alors qu'il y avait un projet pour la maison de jeunes détourné sur دينني يوسف فيرين الحسين صوام المير دو اف اف اس لاني يا لا هذه طفره تكسر في تلاوين كاركازن هذا كذا قبوش طاقين سكون ابين ان élu au nom de FFS au nom de FFS يقول ذاكي الريفوجي بوليتيك وزعما يسال ستاتيون ولدي سايرين وتسحينا لها on a inauguré la stade de Matoub en 2004 il a refusé il déposé plainte au l'ONM il était avec l'ONM l'organisation nationale moudjahidine ils ont déposé plainte contre moi parce que c'est dans le زعمون ديال la stade تسعين انا يا بدا ما كان يكون بعد تروح انا كاين لا اف اف اس هذا هضرون لا اف اف اس لا تخم لا اف اف اس لا اف اف اس عطايا لا كابيلي الحسين يتحمد السيماديس الحسين يتحمد في كاتيس يعني ديال الناس رحمه ربي وطونك ريفوليسيونير تو ميزون ماتش تقدر وطونك ريفوليسيونير وطونك اون بوليتيك il a pris la Kabylie en otage il n'a rien fait pour la Kabylie دائما يتكلم ديال لا ميرد كثر مولات القبائل il n'a rien fait il n'a rien apporté يسمى مولات القبائل لا شو ديبو الحسين يتحمد في مولات القبائل اللي كان ديبوه وصافي شو ديبو تجمل تعليم السيلي تجمل كيفاش كالكازني يعني اسني رحمه ربي وانا كنت بسعود محمد عرف مي الحسين يتحمد لنا ريان بزاف يروح حسن تجديو الى ليجيتيمي لي اسلاميست كونت اون بار دو ليسلاميسم justement تسنف كان الجهد كل عبد الحميد مهري بعثوك تو سا لي سانتيجيديو شنو خم الحسين يتحمد ساعدو en 96 il a légitimé Zerouel il a représenté soi-disant la mouvance démocratique de l'élection et présenté tout ça en 2004 كيف يحمي الزبن داير بوتفليقه ثمول القبايل اللي المصريين qui ont des compétences يقران يكسنن يقفزن avec les réseaux sociaux et tout هذه اللي نخدم au sein du comité de village les anciens c'est juste de les orienter de donner des issues à quelqu'un c'est des doctorats c'est des ingénieurs c'est des vrais militants etc c'est bon c'est fini la démocratie شحال اللي زيرو دا شو دبوين لا تفكر البيلون لا شو خدمان شكون سي مالك تنعرف ساكت فكنا بيلون تاكيت تدراشيك شايفين هكا تنميتك البحر تنميتك ميلا وين ناغثين يبغانا الدنيا وليس غاف تفرانينا كاين غاف ياكوين جدا غاف موثن يقباليين غاف تشولن غاف دينين وكنيات نتعدي دي تيكوتاك ادفكن اغاينسن ماتسوغا او دينيا قيمة ذي ثلويث